Pinigarbi Prime da Birta long pen kato kavya pantame kardom na pazariklo. Tangte Pinigarbi Prime da Birta Arjuita. Police atumta vote ke jogja phuta kapachithang. Road march by Karbi Anglong Police with CAPS/SAP Portepi and Ponsi, Assam Police atum pen chipatirpi Ponsi, Dalamara hitialong armu chejeng Ponsi, Peri Ripin pen, Mesen ing Samjin pen, Anutenabang Putinta vote kache jogdun edji upon armu kachejeng kapachithang pedopo. Bangsoja Megaho Dalamara Thana in charge OC Manjit Pegu Pensi side in Pondola Pen Bangsoja Meg along Ongdung CAPF/SAP Atumta Chetongdun Si Kapchetanga Meg Mesen Pen Pechun Pon Duar Bagori Pen Rangsina Be Report Card News. Namaskar. Ami Hodo Amag Karbi Anglong Jilla Police Prokhakhonor phalor pora ami Dolamara Thana aru amar Thana under oha electionor karone jihokol party ama heri ase pose ase teuluk hol Mizoramor pa ahise amar yat dhuniyakai husarupe election nirbachontu onusthito koribor karone e ami aji podojatra uliaisu ami raizok সজাগতা কৰিবৰ কাৰণে যাতে তেওঁলোকে নিজৰ সংবিধান প্ৰদত্ত যি অধিকাৰ ভোট দিয়াৰ অধিকাৰ তেওঁলোকে নিজে ওলাই আহি স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহি ভোট দি নিজৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে আজি আপোনালোকৰ চেনেলৰ মাধ্যমেৰে মই সকলো দলামৰাবাসী ৰাইজক আহ্বান জনাইছো তেওঁলোকে যেন কোনো সংকোচ নকৰাকৈ ভয় নকৰাকৈ নিজৰ ভোট দিবৰ কাৰণে ওলাই আহে অহা 9 তাৰিখে আমাৰ ইলেকশ্যন অসম বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন আছে সেই নিৰ্বাচনৰ দিনাখন সকলোৱে যাতে ওলাই আহে আপোনালোকৰ চেনেলৰ মাধ্যমেদি মই দলামৰাবাসী ৰাইজক আহ্বান জনাইছো ধন্যবাদ Tenon malam sopor afan Birta amo ingtonixna. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াবহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Dihena mopet but hot Birta along bang tweaklo. Lakhain ko rapho Nilip constituency ke parlo Chokehola HS school pathu aklamalong jang miachiklo niphai trok arni por phai siapor Nilip Christian Association pen patir piponsi MLA candidate atumaphan anta arna mahir thume ke hang pia jai mek mesen pen pechun ponlong pemil Nilip Christian Association ame phu sujit timun pen mechari pondo me ke phalam the rapchun bangjona thon terona hin pen than pekar ponsi kachetong atum aphan Karbi apoho pen kachipachini asai pechun pondo kado kawe monduling ko sose arna makan ki claim man peng ke do ke thekiding abang phu bang phiatum chatong dun si mesen pen non ke wangji Assam Assembly election Karbi Anglong pen West Karbi Anglong MLA candidate atumaphan arna mahirjumi kelongji aphan Rechomili Baptist Church Pastor Barim Boja Singh Teron pensi candidate atumaphan arna mahirjumi ke hang pia jai mesen pen arna kardo report in pondo Nomor
la sinili tumla kedua na candidate sephan angkang ki asaman long kedua na candidate sephan a party la hainang ji pupu bon setame angkang pi kedua na candidate sephan sinili tumpini Nilit Christian Association pen nilit tumpatir pajirpu pondra petsi nilit tumla anam kardom pia program denglo kimisen a leader kimisen a jabang ilit tung nang klang ra ilit tum karbiang long chot kali asamang kan pi setame kaching thuramu lapen ke rade da phan kilang kanghon minority se tuma phan nang ka cherap pon lapen ke ason la ka dobe kirap asai an setame kilong pe je phansi nilitum ini kardamame ladak nilit high school ground long nilitum malom se peman pon ini mondoli kan bang dolo sa kasito mundeling kor bag doji ngali fani sela marjina along kapre contingency long ke litum himonto bisa sarma photo ni tak tardo tami dak pini nili belong kanang tum nasu kardom along bangke kado we aleng thia photo bang tat kon kede kasih support paklari ma nilitum kucing aku bang halason claim pon lo komani tumla kardom ji puah pun ma jake BJP phan ke kroya arada tuma mahala putu bang na chibijun tokok de tami pini nilitum bang ke ladak pen bang ke makha pon lo lason bang ke chokchideji angkang pi a candidates ke do an phan ajaka photo virat ajaka photo dukok pute hala kardom hutan ni phan ke na ardom pi confident ma lason ke chima tha do ta hai lasi angkang pi phan sinili tu matha si apaka photo ta bipon pide lo lapen ardom pi pon rapten lo nili amuk hai nang ji puge nili tungke binong et ke nili tungke chauvinism matang te favoritism amuk si pahai nang ji puge nili tunga hakpe ke ardom no lasi angkang pi phan si nili tung ardom pi pon rapten lo arna maning ke hang bang arnam ka chongwa bang si halpo lapen ke misen akija bang si longko kusini tum ning thipon no Tang te pinigar bifraim ta biota bangke kangtonik long kadoka vitame 2 me thak me kurwang tru